Hvala ti, Majke Bogorodice, hvala ti za sve što davaš, što doprinasaš za nas, hvala za mir, da se pomolimo za spasenje, za zdravje i imanje na drugi, pa na kraj i za mene. Kad ima za svi, ke ima i za mene. Hvala ti, Majke Bogorodice, hvala ti. Gospodine, molim ako sakate čašu vodu, 2 dana vodu, kapku ne sam stavio u usta. O, duša, ona, vodičku sakaš. Vodu, Ajde, vodu. počekajte tu, samo počekaj. Sakaj. Molim ako sakate, ište sam kapku vodu, ne sam pina. Eve, ide, Hvala mnogo. Hladnička voda, izvolite. Hvala mnogo. Izvolite. Lep, ako sakate korku lep, barem 5 dana ne sam ja ništa. Ima i ljepče, počekaj. Ima i ljepče, čekaj. Eve, ide, taze ljepče, uvo, samo što ga izvodimo od toga. 5 dana. Još nešto? Jajca. Što, da gi spržu, da gi svaru? Ne, da mi gi počešeš ako sakaš. Molim te.